Kimwa bintu ebinkwenda kugamba ho mwebazi yogo n'enshonga y'empaka za Ankole Cup especially empaka uko ziriyo nizitambura empaka zine vibe nungi nangwa wakureba emipira okwetandikire Bushenyi, Shema, Kazo Ibanda, then Mbarara City erikuzana team ya Mbarara District ninga Shikashari, that was Mbarara Dabe. Then tuja tureba Mitoma erikuteba their very first goal ekyo kintu ekyo chonjiremo vibe abokuba emizane betandikiro mu draw zonka draw konka Mbarara City ninde abantu mbaragayo no kureta ebigambo bagamba ari eki bagamba ari kiriya ngwa bwachi ngo team bakagiselectinga kubi for even sake team eyamba City wajireba okweri abazana be baze kwa semboringa tebazana babi nabazana barunji konka eine challenges nyingi challenges ezaine no kujango abantu bambara bo benyene tebakwagira byemizano wakureba nka city leadership Mayor Robert Kachebezi na council ye tibarigireyo bakasupportinga team edge nkabandi yo muri Bushenyi aha mpiro gwigwire hempaka eza Ankole Cup mwaka ogwo buri omo muri Bushenyi akabari involved nazo muri Ibanda omupira gw'Ibanda hamwe na Kazo leaders bona bakabari bari mu kintechi so wangira ngo Mbarara ne performing akubi ahabwo kubeselectingere abazana babi kandi local leadership ye yangire kurugaye ka supportinga team edge apart from mwine mpaka na MP weminyeto w'abakazi wa Uganda yo na Honorable Mase Kanyesije abandu bona bakazai ombwire bwo bururu tukatwine tournament sezwe ko muri 50 abantu abayimba sponsoring tournament sezo bakazai abwachi batakurugayo bakasupportinga team ya Mbarara City mbwenu nyoni injirango abantu abakurugayo bakatera team zeze abakuba ekyo kubanzo muri Ankole tutwire tar bantu bakwenjiro mbyemizano bwo bitandikire kubikunda twatandikire kutekaho ground z'abantu bakabikunda mureke kubirwanisa leaders murgeyo mu supporting ekintechi mu supporting Ankole Cup mu supporting volleyball mu supporting netball mu supporting basketball kandi cyona kine korwa kurabiro mba leaders ba city ba MPs n'abandi abagiga mwena mukaragayo mukahagire ekintechi otherwise tubakunda munonga mwebare kureba podcast stage mwebare kukunda TV West Nairobi.